Leći. Zdravo svima! Danas vas vodim sa mnom u jesenju šetnju ovdje u Švedskoj. Vreme je prelepo, a vazduh svež i mirisan. Ove godine jesen zaista ima svoj poseban šarm. Ovdje je i moj pas, Čoka. Ona voli jesen, skače po lišću, trči i istražuje svaki kutak šume. Meni je ovo savršeno vreme za opuštanje i uživanje u malim stvarima. Između sveg ovog lišća, polugolih grana, osjeća se nagovešte zime. Iskreno, pripremam se psihički za nju. Pošto ovdje zima traje dugo, trudimo se da budemo spremni. Već smo pripremili drva za ogrev. Pazi mamma, dopo 20 anni sto a rullare per mare. Pašćeš. Eto tam, skroz iz čočka. Bravo. Kiša ne prestaje da pada i zahladila. Zato sam odlučila da uđem u kuću i pripremim nešto ukusno i toplo. Odlučila sam se za cimet rolnice. Ovo je idealno vreme za miris cimeta u kući. U međuvremenu, radna akcija i dalje traje. Djeca su baš dosta pomogla, a uživali. Za njih je to bila igra. Timski rad, bravo djeca. Danas ovaj vlog malo smo pokazali kako je šuma lepa i drveće i kako radimo drvo. Evo, Lili me zove. Hvala da gledate ovaj vlog, to moću da kažem.
Rovnice su gotove i vreme je za uživanje i fiku. Ovdje u Švedskoj volimo fiku. To je kratka pauza sa toplim napitkom i nekim slatkim pecivom, kao što su, na primjer, ove rovnice. Posljednjih dana smo imali pravu pravcatu jesen, kiša nam se toliko ispadala. Padala je dan i noć i toliko je sve natopila i sve je napolje onako bilo maglovito i vlažno, da bukvalno nisam poželjela da izađem iz kuće. Uživala sam u jeseni gledajući kroz prozor. Sreća ona drva i sve smo uspeli da završimo na vreme i sada je to spremno, čeka hladne dane da krenemo da ložimo. Međutim, danas je osvano sunčan i lep dan, nije mnogo ni hladno, nekih je 10 stepeni, tako da je savršen. Sredila sam kuću, napravila ugodnu atmosferu i deci pitu od jabuka. To mi daje osjećaj mira i sigurnosti, a deci omogućava da uživaju u toplom domu. Bili smo u gostima kod bake i dede. Jesen je savršeno vrijeme za male projekte. Pravili su jednostavne ukrase od lišća i šipka. Deca su uživala. Volim kako ovakvi trenuci stvaraju posebne uspomene i spajaju nas. Jesen je za mene period promjene i introspekcije. Volim da razmišljam o protekloj godini, planiram naredne mjesece i uživam u trenucima sa porodicom i psom. Ove male šetnje i rituali kod kuće pomažu da se osjećam smireno i srećno, čak i kada dani postanu hladni i kratki. Nadam se da ste uživali u ovoj jesenjoj šetnji i da ste dobili malo inspiracije kako da uživate u ovom prelepom periodu godine. Jesen je zaista posebna i nosi svoju magiju. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem vlogu. Uživajte u jeseni.